Kahve içmek gerek de. Bana bir Rüstem akşam şefken hayırlı olsun. Sağ ol. Apayçım. Taban eskende sağlıkında yelim. Sana selam yollarım. Taban eskende sağlıkında yelim. Sana selam da yollarım. Bir evge salmadılar bize. Direkler var ya, ceviz derege. Boyunda. Özbekistan'da. Şu direklerin aslında töktüler bize. Erkoran'da bir direkin aslında. Hani kışkaşı biz şu direk aslında yaşadık diyecekler. Hani o direklerde teren yardım verdi. Ceviz ne var edi o vaktlar. Onu urup çürüp aşağı yedik degende. Hani şayttırıp kışka tabatın avuştardılar üylerine, onlar da üy deyip ayttan da bulmayacak işte. Onlardan tomardan yasayediler de nelere, karkaslarını sağ olasın, tomarman kalap çıkaydılar. Hani şunda evler kapısı, penceresi yok, burası da kaybır. Özbekistan'da malariya başladı da bizde malariya. O malariya hinen yutaydık. Ana bu malariyadan sağ kalmadı. Öldü, ben kaldım. Anamla ikimiz kaldık. İskender kardeşim öldü. O halde öyleydiler, ne molla ne bir şey barıp alıp gidip komeydiler nege. Bir çölge, mezarlıkta desen mezarlıkta da gül. Onun halklar aç, takat yok, molla bir şey yok. Onu alıp gezip komgenden son bir taşmaşlar bana kapataydılar. O şakallar var ya, o şakallar aşağı gittiler, ölülerin aşağı yedi. Aç da onlar. Bu et ukurluydu. Geçekse. Брюшной тиф, шомана бұралар. Шо бір күн қалғанда, ақшам үстінде шо фельдшер, шо койын фельдшері, көйден жүріп, шо үйден қаста кішілерін жиғанлар. Қасталарын епсін алып кеткенер, қайда алып кетер? Больницаға, это инфекционный болезнь, больницаға. Оказывается, қасталарын специальный эшелонымен жібергенлер отдельно бір вагонға. Шо малда бейтам-тап Уралға барды шиянда. Бір өзі, шо қасталармен барабар. А біз бияқа Өзбекстанға кетеміз, сабатаңда уже бізге келелер. Біздерін алып кетелер. Бек ағыр еді яшайыш. Өтмекке біздің теземіз, шо тезем кетеді очередке тұрмаға, сат 3-те кеше. Бір ана грамман талон деген шей бар еді, талонман кетіреді. Бір күн келді, жылай өтмек алып болған, сашлары совсем жылққанлар очередте бір-бірмен талашып, очередке өтмек жетмейжек деп. Совхоздың бек көп қойлары бар еді. Біздің үйіміздің шо үйін алдынан айдап кетеділер. Оны біз біледік, олар кетмезден бірін не себеділер, памықын ашы балада, жолға сеп кетелер, қойлар ашап-ашап кете. Бізде жүгіріп шапшкамызын алып, тотырып алып, пешкасына салып, пыздырып, шоны аша едік.
Кішкенеде дашы оқыжақ болдым. Ташмиге кірдім, мен неге стоматолога кірежек болдым. Бір бауырым кетмеді. Шама қайтып келдім, и тут тезелерім таныштырдылар, мен істемей өт 60-шы жыллары. Бұл баланы біз Гурьевтен білеміз, бек яқшы ойлан, оға бармасан сен пешман оларсың. Асанақай деген кісі кемани çalaydı. Kemani çalaydı, tam misafirler keledi da şurada ummaydı bir katnaşu var edi bilmiyorum. Şu Asanakai mağa ayta. Üstten desen mende dare var dedi. Tekrar dımpıldatmazsan yaxşı bolar edi ekemiz çaldı. Şondan başladı aytacağım sana. Ana şu dareden başladım ben. Şu pastayan şu dare çalıp жүрдüm ben de. Bir 16 yıl meğer çalğamızdı beraber kampanyaмен. Полный ход toylardan отказ yok edi. Bir-birine subota, воскресенье, пятница, şu üç yeri zayın tüserim. Bu yerge bir keldim, yığılmayda taymaya. Men bu yerge bir keldim, yığılmayda taymaya. Hiç kenesi tanımayda bağlam, ikeni de saymaya.